Nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namhlanje hi an update about political party ya Mayengani the president. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 9 ta May ni fike ni scroll ka account ya Mayengani the kuhisa. Loko ni fika ni scroll ni fike ni vona a fika a tsala this post here, as you can see. A fika a tsala ku ya nghena big 5, wa nghena n'winyi wa ntlangu, ya nghena siya Yitava, wa nghena khalanga, wa nghena nyimpi wa ka nyimpini. Kasi wa swi twa sweswi Mayengani kumbe ku na some points a ni nga swi twi kahle ku ve ri yini leswi nga fika tsala swona and stuff like that. And then loko fika hi pfula a swi vona ku vekela image ya Mayengani the president, and then interesting enough it tlhela a vekela this other image, as you can see here, laha swi hi kombiwaka logo ya political party ya Mayengani the president. So I was a little bit confused because I tiva ku very African ambassadors ne Mayengani leswaku a swi postetela in most cases, but vito leri armage na la as you can see kwalano very Action Alliance Development Party slogan, very the beat heart of African continent, as you can see the so sure maybe kumbexana vito ro cinciwa or i khalo kha ku ri leri a ni tivi ku nga ku ndlekeni because vito leri a ri kha ri trenda ku ri ra African ambassadors. Ni vone na va inani va Gyan View va poste hi swona vona, as you can see kwalano va vulavula hi African ambassadors. So I don't know what's happening, but swi komba ku vito ra kona as far as now Action Alliance Development Party, AADP, as you can see there. Yeah, so mina nga vula ku mhaka kahle swinene loko ri amukeza subscribe mi ta mi kha mi update ka Master TV vele i artist ya hina Mayengani the president. So swilo swi ta kha swi update just like that ke hi vona ku swi ya kwini swa party ya yona without any issues. So na mina ni ta ni kha ni n'wi fakete swinene Mayengani because i ta kha mene a kuma information le ka Mayengani the president. Loko ri amukeza subscribe as stated ta kombela mi teka subscribe.